Marenglah kesaktian Hamontu subuh bani jangka cumangka nage ngebong kibalian batur lan sisa-sisane. Maremuruk melajah Hamontu subuh bani nyentokan kawisesan mai. Moi melihat. Sangkaning kawisesan kibalian batur lan sisian-sisian ane ngentungang wisya di desa jauh ngancan ngeliunang kerabat desa neh ke masjid mati padi rasa tetangisan di desa jauh tanpa pegatang kulian kehilangan jana muang kehilangan reramu penglingsir desa jauh kairing perjuru desa ayat tangkil keburi kawieu pura jagi pacang uning anyang yening desa jauh grubuk ring ide cokordo ide cokordo sakti belambangan krode mirengang atur penglingsir desa jauh sungsut mana ide riantukan akeh banyak idene ngemasin mati sangkaning kesaktian kibalian batur lan sisian-sisiane. Ih, kibalian batur jangka cumangkah cai di panegaran gelai. Yen buku kene unduki sat make cai ngejotang bangke ke kawieu pun. Banyak gelah cak makejang lan rejeki balian batur matiang kayak yang keluarga nih. Asapun itu titah ide cokordo sakti belambangan. Risampun penglingsir desa jauh kesarangin perjuru desa ne mau pamit saking puri. Permangkin ide cokordo mulisah ring puri. Santukan ide mikayunin kibalian batur kelintang sakti mawi sese. Rikala ide mulisah di bendesor aris tangkil ring ide sang nate. Gardi tebisan kayun ide sang nate santukan tabeng wijang sane pini handel sampun tangkil ke bali pesebat. Di bendesa kemu cai luas ke karang kedangkan matiang kibalian batur mapan maniru percaya tekening cai tabeng wijangane anelan asapunika runtuh titah ide cokordo ring di bendesa semengan di bendesa kairing bale wadwa puri kawieu pura luas ke karang kedangkan pacang ngebuk kibalian batur lan sisian-sisiane dibanyar teludunginya. Balo wadua ne subuh ngerincik Kang Winayo pacang magegebuk. Apang side ngalahang kibalian batur lan sisian-sisiane. Makejang subuh kabekelin sesabukan lan pesikepan. Sangkaning sakti mawi sese kibalian batur subuh nawang yening tabeng wijang purine pacang megegebuk ke karang kedangkan. Kibalian batur nitahang para sisiane yatno tur mecadang di tanggun desa karang kedangkan. Makajang sregep kesaktian pacang ngarepang bale wadua puri kawieu pura ane pacang ngebung banyak teludunginya. Para sisian kibalian batur subuh masang penyengker abang musuh itu sing ngidang liwat ke banyar teledunginya. Kacerita jani di subane nyaluk peteng bale wadua puri kawieu pura teged di tanggun desa karang kedangkan. Ipun makesami ngelarang kawisesan pacang nyentokang kesaktian kibalian batur lan sisian-sisiane ane subuh ngantosang di tanggun desa.
Meh, api amun guwungan siapa subuh pada makeber saling pagotin, saling uberin, saling gebukin. Sangkaning kesaktian tur panugrahan Dewi Danu, para sisian Kibalian Batur persida ngalahang tabeng wijang anel-anel puri kawiya pura. Para tabeng wijange melaib saling langkungin kerana jerih. Baca nyelamatang raga abang pusing mati menggesang. Pulian kesaktian para sisian Kibalian Batur. Rikalo nepukin tabeng wijang purin melaib saling langkungin. Para sisio Kibalian Batur kedek ngakak. Santukan sida ngalahang tabeng wijang anel-anel puri kawiya purone. Marenglah kesaktian Hamonto sebuah bani jangka cumangka lagi ngepung Kibalian Batur lan sisa-sisane. Maremuruk melajah Hamonto sebuah bani nyentokan kawisesan mai. Moi melihat.